High Court pen a direction tu, lason sa direction kipila, alang li tumaba, laso along le apartment latum honorable High Court along damsi, nili tu council an case nang pidana, case nang pidana, an ke honorable High Court pen isia direction tu, je la national project construction of 4-laning highway along, je maduta pasik sakun ri. Pasuk sakun long lake. Nasi ladak jom si kunane kupini ki chok chetu kalau te moapi honorable High Court si decision people kumapan si forsa pinai ma. Kalau suatu decision ke la so Tovar ke salam hamke long lake si. La so jok si not really tu la so eviction abang akam ke claim. Council pen lo bosan. La pen kalang lo council pen lo la council pen ni tu law and order department akan toksi alang itu law and order department banyak masih masuk proses ke law and order proses lain Pini eviction ke nanan an sir ke claim ke long thodo Nahorjan block 1 block 2 la pen ke Chotur Lengrijan Balijan la pen ke tak Karagam total kon houses bagdoi sir total ke Chotur Lengrijan along Hempum Top la pen ke sorry Chotur Lengrijan along ke Hem Ihum la pen Nahorjan along Hempum Top la pen ke non la da Karagam along le Hempum Pini problem dong sir la so eviction ke claim non ko ke tha problem da theklong gela अच्छा इनके सर पमु एलोंग दिमलोंग ला सेगुनर डब सो दिमलोंग हेदी नंगले तुमला थेंकी पकरेब लोंग रे ला सिला बांग पिपने दि सन kali la da ka bang ison soni alam ke chingki do lo amatsi nili tuma da ka pornang opu matsi da Karagao long banjila kasi non la so process tang ja non te tum dam apen ke hola dak la son si ki pudo sir la atege inut naga abang full hai hala bang patalong ledat pusita melang bang 1981 alom ne bon la longli ke chetok hai SB a signature hai tu la si alang bang da alang amen pen si pata bang long ledat bon me company roy pu bang pu pen si long la si alang bang pulo alang bang ke base bang la lo je la da ke schedule posi upi posi la roy bang phule long rong si ne phanang pi pe da lo pula bang so alam the nang lik pi pui sa chai son alam di longli koma phan si pinai ma kupia pota si pinai ma council si ajako je alang phan longli pi pe lo council sor pulo te nili da ke chini rende kupi posi pi pe lo council si bang chini la lai son la pen ke SGB ke tok pen jong si longli long ji ulotang te council ke to ali he lo authority ke to lo SGB koma la ta ke nasi longlip elang hem puke council lo sikshidul lo longke nasi council koma bansi longlip pinai ma koson si pinai ma dia pota si pinai ma ke council authority long si ajako nasi non nili thegam long lo alang ni long pota ve nasi mu penang li nili panangkar juke babul roy abang pota long ro lake nili panangar juke nili nang kate bang council si pota nasi alang li pota long lake kumania sikshidul abang $60 munit sila dake pota long bag ni wala mo be yung silang li daga $60 kalitan pulutan te sas nang limen pen nang li ke claimer pu nang chithang sa nilimen ke Michael Timu nili joint secretary apni tu paisa na apni pata tu nahi na pata tu aise paisa among ane itu among ki tiana itu original naam itu Dili Prasad Nambre itu chuli thakise na to apni tu আমি apply করেছি কিন্তু আমাকে দেয়া নাই কিন্তু without my knowledge without following the due process of law half of the land was given to Babul Man to apni tu injustice feel kore ase na mane itu 6 schedule land itu land I am also a tribal for that matter I am a Naga tribe so you see but when he came this fellow from nowhere he came in Kotki then but half my land has been transferred in his name in Kudavan most probably in Kudavan's video official even official frankly speaking and I think till now this is the controversy all right
So at least according to High Court, okay, the titleship of the land is in dispute, I agree, but allow this operation. আপুনি কি কৰিব এতিয়া এতিয়া খৰিটো কাটিব, এইটো আমাৰ প্লান কৰা আছে আৰু এইটো চিৰাত মানিটো পাব লাগে, এইটো পাছতে লেণ্ড লাগাটো আমি হাই কোৰ্টে আছিলো এইটো পুষ্টি কৰিম হাই কোৰ্টে লৈ যাব for the land না because this Babul Roy it's his pata is a focus pata and I'm going to prove it in the court. Okay? Owner পৰা লোৱা আছে এইটো original owner sir Dilip Prasad. You can take this photograph here also. And then that day, it transaction to sorkare laka kambura. It also witness as it. কিমান চনতে লৈছে কিমান ইয়াৰতে 1981. Since 81, this land was in my possession. That's why I have done all the fencing. And then house was constructed here. And then this was a nursery. And then after that, I planted this tree. You can see. Now, I've been paying regular revenue till 2017. Okay. But without my knowledge, this area for the area which is for the 4-lane road, it was given away to one Mr. Babul Roy. Who is a Bengali. Frankly speaking, I'm sorry to say, but then under the 6th schedule, he is not entitled to get the land in his name. Number one. Number two, he cannot see from whom he has purchased this land. And then he got that pata in 2015, but I've been paying revenue till 2017. So, when I sent people to pay revenue 2018, only then the revenue people say that, no, it is no longer your land. I said, no. I paid revenue till 1981, till 2017. Then how can you say that it is not my land? So I have written an application to the revenue officer, the principal secretary, to the all the officials. But till now, this is a kind of you see, there's no justice in this matter. That's why I'm not releasing this. And moreover, this is what I planted, and it's been in that for the last 30 years. And how can this fellow, the people, not come and see that this is his land? He cannot step into this. পাতাটো কোন নম্বৰত থাকিছে কি পাতাটো আপনি নাম এইটো কাৰণে পাতাটো এইটো পপুলাৰ নাম পৰা বনাইছে কিন্তু এইটো পাতাটো অৰিজিনেলটো এইটো এইটো দিলীপ প্ৰসাদ নাম দি থাকিছে আপনি তো পাইছে না আপনি পাতাটো নাই না পাতাটো আহিছে পাইছে আমাক এইটো আমাকে দিয়া নাই এইটো অৰিজিনেল নাম আজি 1981 লোৱা মাটি আৰু ইয়াত গোটেই মানে ডিএন মানন যিজনে লৈছে তেখেতে ইয়াত প্লান্টেশ্যন কৰিছে আমি ইয়াত আহি থাকোঁ আমি ইয়াৰে মানুহ মই ইয়াত মানে ডিমাচা জাতি মানুহ হয় গতিকে আমি জানো চব আপোনাৰ নামটো মোৰ নামটো আছে মোহন দিবৰাগেদে আৰু ইয়াত জাগাটো হৈছে মোৰ বৰলিঙি তো গতিকে আমি জানো আৰু যিটো জানো সেইটো আমি সঁচা কথা কৈছোঁ কাৰণ যিটো বাবুলে কৰিছে সেইটো অন্যায় হৈছে কাৰণ ইলিগেল হৈছে কাৰণ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গছ হৈছে দেখিছে আপোনালোকে নিজে তো গছটো আজি বাবুলৈতো লগা নাই ইমান দিনটো তেখেতৰ কোনো ক্লেইম নাছিলে কিন্তু আজি ফ'ৰলাইন অহাৰ পিছত তেখেতে চুৰ কৰি পাতাটো বনাইছে এতিয়া পাতাটো নাম কোন পৰা আহিছে মানে নামটো পাতাটো হ'লে বাবুলৈৰ নামত আহিছে এতিয়া তাইতো মানে ইয়াতে থাকে নেকি বাবুলৈতো হয় ইয়াতে থাকে হয় ইয়াত থাকে কিন্তু তেখেতে বহুত ডাঙৰ অন্যায় কৰিছে সেইটো হ'ব নালাগে যাতে আমি এইটোৱে জানো যে চৰকাৰে যদি ভালদৰে যিটো মানে সত্য বিচাৰ সেইটো কৰি দিব লাগে কাৰণ সেইটো পাব্লিক গোটেই জানি ইয়াৰ পাব্লিক সেইটো কৰোঁ